Kidamtang Paigoni ni Pai Tonkebar ni pen, Matijong ni Pai hini ana Parman, Di Mahasau Autonomous Council pen Chipatir Piponsi, Ingdeng Sirke, Falcon Festival, Surini Rainkoregetama Parman, Umrangso Golf Vilalong, Alilaron pen Katalon Padupono. Laswalong, Miss Falcon Fashion Show Kachupate Kibi Paduponsi, Karbi Anglong pen, Delan Rongpipi lapen, Anushka Teronpi atumta Chipate Dunno. Labangso, Miss Falcon, Surini Rainkoregetom, Kachipate Ponalong, Kiching Sianong E, Mate, Winners, Miss Falcon, Surini Rainkoregetom, Asenkana Parman, Ran Rongpi Lapen, Susmoti Teronpi Atoma Supi, Miss Delan Rongpipi Pensi, Kiching Sianong E, Mate, Miss Falcon, Winners, Anong E, Chipalong Pono. Delan Rongpipi Alang Like, Sarihojan Karbi Anglong Pensi, Miss Falcon, Surini Rainkoregetom Along, Chipate Dunno. Bangso, Miss Falcon Along, Kado kabe bang krehinia bang piatuma phan kangwai padupono. Labang sopi top 5 bang deng Miss Delan Rongpipi Chipali dunlo. Bangso top 5 bang pen alang nita Miss Falcon Winners Chipahe ponsi tangka lucky si crown wing lapen kehokalo alang ni Chipalong dunlo. Lapen Anushka Teronpi sita hinianong e Chipalong dunlo. Hinianong e di hin mate tangka suri phokep Chipalong dunsi Delan Rongpipi lapen Anushka Teronpi atum banghini Karbi Anglong arat aphan nongme kevan pilo. Wolong koma jipen Jirsong Scenery Pod Karbi Daily News. Cái mà thì hin long cái đầm long lịch tin là đầm si tin là đầm chênh lo hè mà đầm nó si cái nề chốt cái gì hết cái đôi bạn của anh bạn participants tuh nanti cepat duduk sok cepat tidur kan ini ada tinta cepat tidur dah pura boleh lah hè but still mane at the end of the day it was worth it kusi cepu mene jo ati mah dak tinta cirak sera anu tinta hedi mane itu sono ini tang mane kilo po ibong sonsi hedi anu tinta cirak sera dak anu tinta mane kecebong tang tapi anu tinta mane cipi do abong lo sono nasi yang kita isi blessing kusi cepu blessing cinta lo hedi lah nota non lah lo cinta esi cinta nam lagi dilibagi ruko jauh si pilih isu baru tadi saya apa saja aku sesuai lalu dek never give up kusi people heady atema jauh si non main confidence aja sekarang heady un anti nang itu ta kadang lasan pigeon mahal lang na participate atema heady have confidence dia kan itu ingin non mau smart kan ategan ki do sarai sekali lah tu nasana a platform long lagi kita platform long nasi un an ki explosive atema non angkat ke lah ini cepat itu atema tak fair tak kita pilih nasana ani fair hai nasi cepat itu atema jauh si fair kalau ada something itu ta earning itu nasi itu deserve si kan paita cepat ini alam lo langsung kan never give up alam jauh si ahok hak tu lah tu macam ni lah tu aku poling tak aku cukup tu pangkat akhirnya non lah tu long ni sudah me muni ke long dah hai alam hai akhirnya cuning ke long ni muni tu pingin ke lah tu pingin ke long me dah si give up nanti alam Nilihin pen na itong kada ko aphan ning kang sama kardang pajrik lo kardang nilimen sa Miss Anushka Teronpi nilimanja Karbi Anglong pen sikimai Mr. Nagendra Teron lapen nili payamen ke IT tum niya smile laso a title ko aphan Chibuduk piglo ang part kami I have faced a lot of difficulties and experience in life islami laso title ni sim long po ponish topic ano athimani laso apeni lo ne kachpati ke nili phanchot kali stami nili Karbi khai lapen an se minute man phane an se ang tu akang tu pon chan se ko i pen la sinili non khai ke nili phane khai pi kali nangli tu ma phan le ke ni tum Karbi arat phan se pi se ning penili ning chithilo nila first la subtitle long po iglo lagi Miss
best round walk at title sini long point lo ingkila pinaso aku putot kilong kebangila first runners up Miss Grand Falcon si long point dopik like first audition ni lah half long po adim ki bangon lipila ane ingkila da ki ang train di si bang ni tip si bang itu train kang ani ki duk do itum train session long se me ke jang aya la suni di kisum ki duk ki phoi dopi alo me ni that kali my family members and everyone like the half long ki duk indem ke chini da me abi hotel long ki do like financial problems and parts of me like mental problems and physical problems like itu kan di kisum dopi alo class so anong ikulong ba isip bang ini kisum sama ke alo nilipibang kinili ko pa tipi ano lasan don parents ko lang nilipay ni po nilihan non that kali man ni kitchen sila beauty pageant lang like ni Miss Virgin ni kitchen ni king kam ka jor pendang lo non ansem alang tan hanan support pi alang tum chino then itum train long ke bang ani kisun ko sadi alang itum anak kilo pela ansem ka kita mini ni phagan tum itum carpet honorary mane I can feel the love that I get from all these people, especially from my parents, my mother, my father. They have been the biggest support in my life, and I always be grateful to them. Oh, like ni pibek sa kangdong at Mila. So adino na ikachipati ki alang itum hansa ikachipati pilo. At itum Karbi Anglong la beauty pageant, fashion industry ta aning kang tum dopi kangjang. Sami alang itum tuwarchi ni jokpen siya ang kalili ka lang tuwardan dati. As ni alang tum tangkang tum kinang ito ning hang po yung nali. Kaya nang pamikaw always believe in yourself and refuse to give up. Nalika kita may claim kilo ko asap sa kisum ko pe nalik bup chibek kitya ta mathari aho pegi nalitum kirem ta dopo khero dopo antamila kirem khai pens nalitum ani simani si ki mission anong ilang po ni and always remember God has better plans for you. Nilika chengsi ka chipid man ke like Miss Virgin ang sa chipid no la depend ki nila college to hall ha timini chipid no like Miss Anushka College ang part mi nili la Miss Keva F Karbi Festival along timini la first runners up anong A lapen best personality the long body glow in bela Miss Falcon budo ada umur kutinong sa so la so timini winner anong ichilong body glow lapen ang part mi nili Miss Karbi Anglong I'm the reigning queen ni Miss Karbi Anglong non la no ni nanta ni Miss Karbi Anglong lang Miss like I'm still the reigning queen and apart from that no like the national convention no that mi nila Miss Peace ni puhala tami long body glow non la Miss Grand Falcon non ki cemetery bom kila Don Bosco College di non BA semester political science honors in non